nabashuje mwese kandi nongeye kubifuriza gukomeza kugira ibihe byiza aho muherereye hose mu bice bigiye bitandukanye. Ni amakuru ari guturuka hariya muri Repubulika Demokarasi ya Kongo avuga ko Perezida Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo yari yapanze umugambi n'ubundi wo kwica umunyapolitike Moise Katumbi batavuga rumwe, ariko n'ubundi biza kurangira arusimbutse. Inkuru yasohowe na Israel Zito Tetela n'ubundi umwanditsi mukuru wa radio Lese Glifa ikora n'ubundi mu mujyi wa Lubumbashi, aho Moise Katumbi afite abayoboke benshi cyane. Ivuga ko n'ubundi ari umugambi wapanzwe na Perezida Tshisekedi ubwo abatavuga rumwe n'ubutegetsi n'ubundi bwe baheruka n'ubundi mu myigaragambyo i Kinshasa ku itariki 20 Gicurasi 2023. Byagenze bite kugira ngo Tshisekedi afate uyu mwanzuro? Ese byaje kuba bigenda bite nyuma y'uko umugambi yari afite umupfumanyi? Nyuma y'igihe kirekire n'ubundi amaze iminsi yarijimutse leta ya Kigali n'ubundi ayishinja gutera inkunga umutwe M23 ukomeje kumubiza icyuya. Uyu mutwe M23 ni umwe mu mitwe rwose iteye ubwoba ikorera hano mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo. Mu mitwe yose igera ku 130 uyu ni rurangiza cyane. Murabyibuka ibyo yakoreye n'ubundi mu mujyi wa Bunagana uhuza Repubulika Demokarasi ya Kongo n'igihugu cya Uganda. Aha ni ku mupaka, ahavugiye isasu abaturage benshi barahunga, ndetse uyu mutwe n'ubundi ufata uyu mujyi muri rusange. Uyu mutwe kandi wagiye ufata n'izindi teritwari zigiye zitandukanye n'ubundi, harimo n'ubundi n'indi mijyi igiye itandukanye nk'imijyi ya za Masisi, Gicanga ndetse n'ahandi henshi cyane muri rusange. Gusa kuri ubu biravugwa yuko n'ubundi uyu mutwe wamaze gushyira mu bikorwa imwe mu myanzuro y'inama y'abakuru b'ibihugu bo muri Afurika y'Iburasirazuba n'ubundi mu myanzuro bafatiye mu nama zabereye i Rwanda ndetse n'i Nairobi mu gihugu cya Kenya. Ni imyanzuro n'ubundi yavugaga yuko n'ubundi vuba na bwangu uyu mutwe ugomba kuba washyize intwaro hasi ndetse ukarekura n'ibice byose wari wamaze gufata. Izi nama n'ubundi zateranye byihuse mu gihe babonaga neza yuko M23 n'ubundi ikomeje kwataka vuba na bwangu n'ubundi FARDC ya Tshisekedi. Babona neza yuko n'ubundi uyu mutwe ushobora kuzongera ukisubiza umujyi wa Goma nk'uko byagenze mu myaka 10 ishize. Barabyibuka n'ubundi ubwo hitabazwaga ingabo za SADC n'ubwo n'ubundi M23 yari yafashe umwanzuro wo kuba yahava. Nyuma y'ibi byose rero ibibazo by'uruhurirane rwose Tshisekedi ari kugenda ahura narwo, harateganyijwe amatora umwaka utaha muri Repubulika Demokarasi ya Kongo. Barabyibuka ibyabaye rwose ejo bundi vuba cyane, hari ku itariki 20 Gicurasi 2023 nibwo batavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Perezida Tshisekedi n'ubundi bigaragambyaga hariya mu mujyi wa Kinshasa. Aha n'ubundi naho habereye imvururu nyinshi ndetse birangira bamwe bajyanywe kwa muganga. Murabyibuka inkuru twabagejejeho n'ubundi yerekana Tshisekedi yagiye mu bitaro gusura bamwe mu baturage n'ubundi bakomerekeye muri iyi myigaragambyo, bakubiswe n'abapolisi baho n'ubundi bakabagira intere. Kuri ubu noneho yari yivuganye uwo batavuga rumwe n'ubundi witwa Moise Katumbi, umwe mu bakandida n'ubundi bashobora kuziyamamariza kuyobora Repubulika Demokarasi ya Kongo. Byagenze bite nyuma y'uko umugambi wa Tshisekedi umupfubanye ubu byifashe bite? Nguhaye ikaze mu biganiro byacu. Ubwo ibisanzwe nitwe Birekanamugire. Akazi kanjye ni kamwe rwose, ni ukukugezaho byinshi bitandukanye biba biri trendinga hirya no hino mu isi. Waba uri mu Rwanda rero cyangwa se hakurya y'u Rwanda, ndagushuje kandi wifurije ibihe byiza cyane. Wifuza kubana natwe rwose biroroshye, ni ugukanda ahanditse subscribe ubundi ukabasha kuzajya ubana natwe umunsi ku munsi. Bahaye ikaze. Amakuru aturuka muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo avuga ko n'ubundi Perezida Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo akaba mwene Tshisekedi umwe mu baperezida bamaze kubizwa icyuya ku buryo budasanzwe n'umutwaye mu M23. Biravugwa yuko rero bwana Tshisekedi yari yapanze umugambi wo kwica umunyapolitike Moise Katumbi batavuga rumwe, ariko biza kurangira n'ubundi arusimbutse uyu Katumbi. Ni inkuru yasohowe n'ubundi na Israel Zito Tetela n'ubundi umwanditsi mukuru wa radio Lesa Glifa ikorera hariya mu mujyi wa Lubumbashi, aho Moise Katumbi rwose afite abayoboke benshi batagira ingano bamushyigikiye. N'ubundi
inyandiko y'ikinyamakuru ivuga ko n'ubundi ari umugambi wapanzwe na Perezida Tshisekedi. Ubwo n'ubundi abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwe n'ubundi baheruka kwigaragambya cyangwa se mu myigaragambyo yabereye i Kinshasa. Murabyibuka cyane rwose, hari ku itariki 20 Gicurasi 2023. Israel Zito Tsetsera n'ubundi yasohoye inkuru ivuga ko n'ubundi bwana Perezida Tshisekedi mu buryo bw'ibanga yasabye n'ubundi Minisitiri w'Umutekano na Meya w'umujyi wa Kinshasa n'ubundi gutegura uko bazivugana Moise Katumbi ubwo azaba ari mu kivunge n'ubundi cy'abigaragambya kuri uwo munsi. Aba ngo baje gutegura n'ubundi umukomando wo mu ngabo za FARDC ukomoka mu ntara ya Kasai n'ubundi ku ivuko rya Perezida Antoine Félix Tshisekedi. Bamusaba kwiyoberanya n'ubundi no gukoresha ubumenyi afite n'ubundi mu bya gisirikare kugira ngo n'ubundi azahengere Moise Katumbi ari mu kivunge n'ubundi cy'abigaragambya maze amurase urufaya rw'amasasu. Aya makuru n'ubundi akomeza avuga ko n'ubundi muri iyo myigaragambyo yo ku itariki 20 Gicurasi 2023 amasasu agera kuri 6 n'ubundi yarashwe. Amasasu agera kuri 6 n'ubundi yarashwe ku modoka yari itwaye Moise Katumbi hagamijwe n'ubundi kumuhitana, ariko Imana ikinga akaboko ntihagira n'ubundi na rimwe rimufata, gusa ngo rimwe ryaje gufata umwe mu bashinzwe umutekano we n'ubundi riramukomeretsa ahita aryangwa mu bitaro kwa muganga. Mu ntara n'ubundi ya Katanga ahabarizwa abarwanashyaka benshi ba Moise Katumbi n'ubundi bari Karungu, ndetse rwose bahagarukanye n'iyoga, ndetse baha n'ubundi gasopo Perezida Antoine Félix Tshisekedi bamubwira ko n'ubundi niyibeshya kwica Moise Katumbi Repubulika ya Demokarasi ya Kongo izahita imera nk'igihugu kidafite ubuyobozi muri rusange.